Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran dan juga Israel saling melancarkan serangan. Dan yang terbaru saudara, Iran merilis peluncuran drone menyerang Israel. Pada hari Jumat, militer Iran merilis rekaman peluncuran drone yang diklaim menargetkan pangkalan Israel di Tel Aviv. Namun rekaman ini belum dapat diverifikasi. Dan sebagai respon, Israel menyatakan telah mendeteksi rudal dari Iran dan sistem pertahanan dikerahkan untuk mencegat. Kini konflik telah memasuki minggu keempat dengan eskalasi yang terus berlanjut. Di sisi lain, Israel dan Hizbullah di Lebanon juga terlibat dalam serangan lintas perbatasan yang semakin memperkeruh situasi. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan kembali meluncurkan gelombang serangan dari operasi True Promise 4. Serangan menargetkan instalasi militer Israel di Israel Tengah dan beberapa pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Teluk. Iran menggunakan rudal balistik berpemandu presisi, rudal multi hulu ledak dan juga drone untuk menyerang pangkalan Israel di Modi'in dan fasilitas penyimpanan minyak di Ashhud, Israel Tengah. Pasukan Iran juga menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di 3 negara Teluk, yakni pangkalan Camp Buhiring dan pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait, pangkalan udara Al-Dafra di Uni Emirat Arab, dan pangkalan udara Isa di Bahrain. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah menjatuhkan jet tempur F-18 Amerika Serikat di atas Samudra Hindia. Keaslian lokasi dan waktu rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Komando Pusat Amerika Serikat membantah klaim tersebut dalam sebuah unggahan di X dengan menyatakan Iran belum menembak jatuh jet tempur Amerika Serikat manapun. Sementara juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya Ibrahim Zolfagari menyatakan Komando Gabungan Angkatan Bersenjata Iran telah menembak jatuh jet tempur F-18 Amerika Serikat. Zolfaghari juga menyatakan Iran telah menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Bahrain dan juga Kuwait. ضمناً یک فروند هواپیمای F-18 آمریکا نیز در منطقه عمومی چابهار توسط سامانه نوین پدافند هوایی نیروی دریایی سپاه تحت هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت. در شبانه روز گذشته دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه اقدامات عملیاتی خود محل تجمع نیروهای آمریکایی و گروهک‌های تجزیه طلب مورد حمایت آمریکایی صهیونیستی در اربیل را با استفاده از موشک هدف قرار دادند. نقاط هدف در حوالی فرودگاه اربیل یکی از مراکز مهم پشتی Ibrahim Zolfagari, juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya. Saudara, kalau kita lihat ini merupakan rekaman yang diambil pada hari Rabu menunjukkan kepulan asap naik dari pembangkit listrik Orot Rabin di Hadera, Israel setelah serangan yang diduga dilakukan oleh Iran. Perusahaan listrik Israel mengklaim bahwa fasilitas utamanya di Hadera tidak rusak akibat serangan. Namun media lokal melaporkan pemadaman listrik terjadi di beberapa daerah setelah insiden tersebut. Pasukan pertahanan Israel mengatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah Israel dan menambahkan bahwa sistem pertahanan udara beroperasi untuk mencegatnya. Sebuah bom klaster Iran menghantam sebuah mobil di Kfar Qasim di Israel pada hari Kamis waktu setempat. Pihak berwenang Israel bilang 5 orang luka ringan. Ada 5 lokasi yang terdampak serangan yang membuat lubang-lubang besar di jalan, bangunan tempat tinggal rusak dan kendaraan terbalik.
Sementara Komandan Angkatan Darat Iran Brigadir Jenderal Ali Jahanshahih memperingatkan Amerika Serikat dan Israel bahwa perang darat akan lebih berbahaya dan mahal bagi mereka. Jahanshahih menegaskan bahwa setiap inci wilayah Iran dilindungi oleh pasukan Iran yang waspada. Pasukan ini bersiap untuk skenario apapun. Iran telah memobilisasi lebih dari 1 juta pasukan sebagai persiapan untuk potensi invasi darat Amerika Serikat. Pasukan pertahanan Israel menyerang sebuah bangunan di Lebanon Selatan yang diduga tempat militan Hizbullah. Pasukan pertahanan Israel, IDF, menunjukkan rekaman video saat menyerbu sebuah bangunan di Lebanon Selatan yang diduga tempat militan Hizbullah. Israel menyebut telah menghancurkan 200 infrastruktur dan menangkap pasukan serta menyita sejumlah senjata milik Hizbullah. Israel menegaskan akan merebut sebagian wilayah Lebanon Selatan untuk membangun basis militer melawan militan Hizbullah. Amerika Serikat merilis rekaman yang menunjukkan pemboman udara terhadap sejumlah target militer Iran. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengatakan mereka telah melakukan 10.000 serangan terhadap target milik Iran. Serangan udara Israel menghancurkan bangunan sipil di Tehran dan juga Urmia. Tim SAR Bulan Sabit Merah Iran merilis proses evakuasi korban yang terluka pasca serangan. Korban terjebak di bawah runtuhan bangunan yang hancur. Usai ditemukan tim SAR, korban dievakuasi menggunakan tandu. Dengan penuh kehati-hatian, korban diturunkan dari lantai atas bangunan untuk proses evakuasi. Isu negosiasi muncul di tengah panasnya konflik Timur Tengah. Saudara, Amerika Serikat bilang Iran memohon negosiasi. Namun sebaliknya, Iran menyebut klaim negosiasi Amerika Serikat hanya propaganda. Di tengah memanasnya konflik dengan Iran, Amerika Serikat menyebut ada upaya negosiasi untuk meredakan perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan bilang pihak Iranlah yang memohon mencapai kesepakatan untuk keluar dari konflik. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know that. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. Namun, pihak Teheran berulang kali membantah adanya negosiasi tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut justru pihak Amerika Serikat yang ingin segera keluar dari konflik sehingga mulai mengirimkan pesan melalui perantara. Menurut Araghchi, itu bukan negosiasi melainkan hanya pertukaran pesan. خودمون اجازه عبور بدیم و متحدینشون ولی برای بقیه آزاد هست. البته آزاد که هست خب خود اونها کشتی‌ها معمولاً اجتناب میکنن به دلیل ناامنی که وجود داره. بعضی از اونها شرکت‌های بیمه‌شون پوشش نمیده به اصطلاح این بیمه جنگی رو و خودشون نمیان رد بشن. چنین کاری نداره. ولی ما با قدرت این کارو کردیم و تمام توان خودشون رو بسیج کردن که این کار رو متوقف بکنن و نتونستن. حتی متوسل شدن به کشورهای دیگه. حتی متوسل به کسانی که خودشون دشمن میشمارن متوسل شدن که بیان کمک بکنید این آب راه رو باز. Di tengah wacana negosiasi, saling serang antara Iran dengan Israel dan AS tak juga surut. Iran kembali meluncurkan gelombang serangan ke-82. Serangan terbaru ini menargetkan sejumlah aset Amerika Serikat dan Israel di kawasan Teluk Persia.
Sejumlah serangan Iran lainnya menargetkan Israel Tengah pada Kamis pagi, diantaranya kota Kufur Qasim, Tel Aviv, Petah Tikva, dan Haifa. Sebelumnya, Iran juga mengklaim melepaskan rudal yang menargetkan kapal induk AS Abraham Lincoln. Sementara melalui pernyataan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel mengklaim berhasil menewaskan Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran, Ali Reza Tangsiri, dalam serangan udara terbarunya. אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה את המטרות של משטר הטרור האיראני. אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז. זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידינו ארצות הברית, במטרה משותפת להשיג את מטרות המלחמה. Presiden Donald Trump menyebut AS mengajukan 15 poin dalam negosiasi, termasuk penghentian program nuklir Iran dan pengelolaan bersama Selat Hormuz. Namun Iran menolak dan menekankan 5 syarat, salah satunya adalah kedaulatan total Selat Hormuz. Saudara, Timnas Indonesia hantam St. Kitts and Nevis 4 gol tanpa balas. Skuad Garuda sudah ditunggu Bulgaria di final FIFA Series 2026. Kami akan ulas hasil pertandingan perdana Timnas di bawah asuhan John Hartman dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi sesaat lagi.